Laziri muhaguruke mufana Amavubi, abafana bari muri stade nimucana amatoroshi mufana Amavubi, byose biracyashoboka. Penaliti bakoreye kapiteni Djihad Bizimana, akaba ari nawe ugiye kuyiterera. Amaso yose kuri Djihad, amaso yose kuri Djihad kuri uyu munota wa 72. Ese icya kabiri cy'Amavubi kirajyamo cyangwa biragenda gute? Penaliti ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, umuzamu w'ikipe y'igihugu wa Benin yavuyemo, arabanza ajya kugisha inama Djihad, uyu mwana wo mu Bugoyi, uyu mwana wigiye umupira hejuru y'ikivu, ikiyaga cya Kivu, uyu mwana wo ku Majengo hariya i Rubavu, atereka umupira yitoze, afite igitambaro cy'ubutware, afite igitambaro cy'ubukapiteni, niwe kapiteni w'ubwato butwaye aya Mavubi, niwe ugomba kubagarura mu mukino akabahesha intsinzi. Reka turebe ko Djihad akomeza kwimana igihugu. Penaliti y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuri uyu munota wa 72, 1-1. Ese iyi penaliti irajyamo cyangwa iravamo? Reka turebe Claude atanga amawayiza hano. Amaso yose, amamiliyoni y'abanyarwanda ategereje kumenya ibigiye kuvamo hano. Kirajyamo cyangwa ntikijyamo penaliti? Djihad Bizimana, attention, penaliti ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Djihad yifata mu mayunguyungu, yifata mu rukenyerero. Attention, penaliti ni icya kabiri cyangwa biragenda gute? Imana yaduhishe kureba ibigiye kuba, niyo mpamvu dutegereza. Abantu bariho barafotora. Attention, Djihad agiye kwitera, amatsiko ni yose. Djihad Bizimana, attention, umusifuzi w'umunyamadagascar ari kwicisha abantu amatsiko. Claude, ibintu birakomeye. Penaliti y'Amavubi. Attention, umusifuzi aditera. Djihad araje,